July ni som pathum kumsang hi somni le pali hania Rainbow Mizo Channel thir tu te hin zawain chibaile thau ule COVID-19 hripuin Khawvel tuama henat na wanga Khawvel ramsang rangte kan boya mem lai khan henat na chui tu le control tu jinga Paul Ming country lare mem mai chu the World Health Organization WHO le US Sri Lampang chuya a inven na lampang ngai tu tu Centers for Disease Control and Prevention CDC takha ania flu chikhat COVID-19 hrivang khan Khawvel ramsang rang economy chu nasatakin hatla chia hani tichuan COVID-19 hri hian tuna chuan Khawvel hi minken san tin hasoi thei to me tichuan khatianga kan boi chomek lai khan US Centers for Disease Control and Prevention CDC chuan thu chua hanlo nei towa US blood flu chikhat H5 blood flu chu hmuchhuak ti anlo puangjar to ani tichuan tunhai chowa hian Center for Disease Control and Prevention CDC ta chuan nitina hertrai dardan hi update anei ta deurang maya atira khan chuan ran hriang tluka ngai ania mase WHO chuan thu chua hansiam danin herri hi ran hri chawani lowa mihringin kai thei ania mihring tan hian nunna chan phana hial po atheng theiani ti anpong jarta ani mihring hrivei hi US hmuchhuak hani tanwal boka hrithar timaila danglam takmai hi engeni chia ti hi tuntuma hian kanjir chiang don ani Bible chuan hunhunga thillo thlengtur te halo soilok towa ramthrang le ramthrang hanin dawanga hri te alengang tin halo soitowa Khawvel hi hindona wanga ha boilo le hria wangin kan boi boka chutiang chuan tunhai chowa hian boina lian tak mai Khawvel hian ain dot zutin hamma chon chu hani deu bermai hani voin July nisom le pathuma hian media rang ten US Centers for Disease Control and Prevention CDC thu chua han siam chu hanon puangjar choi maya H5N1 bird flu tia han soi hi abik takin bong le R10 han kai deu bera tichuan voin hian CDC chuan US Colorado State arvul na hmuna na thok tu poultry workers jinga mi pathum lai main han vaiani ti an hmuchhuak ani atir lampanga khan chuan kan saita kang khan zoonotic influenza virus tin soi ania mase hri hi mihringin han kai ta zewa mei ni som le paruk kumsang ni somni palia khan mihringin hri hi ranvul te tangin han kai thaya heibaka hian savathi han khoya tangtele hrivei savadam lo te han khoya tangin han kai thei bokani ti an puangjar ta hani tichuan WHO chuan he thu han puangjar rol hian H5N1 influenza virus infection hi mihringin hakain nanna satiang main han vei thaya chuti rol chuan thren khat ten han thi pui hial thayani ti an puangjar tabok ani tichuan US Center for Disease Control and Prevention CDC chuan hekri hi America rampum puya hatrai dar chomeka CDC chuan multi-state outbreak of avian influenza tin han soilanga influenza virus tia soyani rol hian hekri hi official name chuan H5N1 bird flu tin soi hani bok ani tichuan tuntla July ninga kumsang ni le somni palia khan CDC hian thu chua le update an nei dan chuan bong hutelampang siam chuana hmunatana bong hanvul ho dairi kaule ranvul dangten han kai me kani ti an pongjara tichuan tuntla July ni som le panhia khan CDC hian thu chua ron siam le in hekri darzel tur venatan hian shikai lawam tona ranvul na hmun han ponjar to ta chu mihring tan tlopolo turin hriat tirna han ti chuak bok ani Center for Disease Control and Prevention CDC chuan arvul na hmuna le bongvul na hmuna te hrikai hi mubel zelania voina arvul na hmuna na thok tu te hrikai pathum lai mai han hmu chua ba ka hian amhalok khan US bong nutelampang songbol na hmuna na thok tu mihring ta jinga
mi pali lai main an kai ti hmuchhuak halo ni to ni ti an puang zar bok ani masa CDC hian tun thleng chuan he hri han zir chian atanga han hmu dan chuan mi pui van tlang hrisel na ta na research chu hal hniam ri viawani han tia chuti rol chuan he hri wang hian ranvul na hmun farm nei tele ramsale savatane na in hnim nai thin ta chu film khur hatul zol lea sahuanan hathok tu te po han film khur hatul boka H5N1 bird flu hi mishing le mishinga in kai chon hani thaidan tele ranvul te tranga in kai chona hadar zel dan hi zirchiana turin flu surveillance system man hani thu han puang jar bok ane US CDC ten update hanai tharbara chuan mepakan muang hian America rampum pui deu tho chu hatuam chuak ani deu bara mase herikai mishing hi mu chua anatlem viau thunga CDC chuan hrivei le veilo test na sawachi rang ranga hanaya sawa sangkua zanga somni le pathum ten hri hi anveya hadi tekani ti anpung zara jurisdiction area somnga zata hri hi hadar to boka India ma chuan district continent hian hain zuldeu thuaka mase chunan chuan hainang chialo na US county rang sangkhat za somnga le pathuma he hri hi hadar mek bok ani tichuan map kanen lai mek hi US Center for Disease Control and Prevention CDC 10 anron ti chua ania akoping apar pula homjongjong ta hi he hri H5N1 bird flu an hmuchhuak to na te ani tichuan kan soita kang khan WHO chuan he hri hi mihringin han kayani chuan nanatlang lon pangai han torangin navak lawin han tur chuak thaya chuti rol chuan thren khat ten serious tak nunna tana der thong khop poin han tur thai boka tin mi thren khat te chuan han thi pui hial thai boka nei ti an lo puang zar to ani kha ti chuan CDC chuan voina mi pathum hrivei han hmu chuaba ka hian Colorado State nilo state danga mi pali lain he hri hi han ve ani ti an lo hmu chuak to boka ti chuan kan hriat tur chu he hri han hmu chuana hi arei deuh hlek to na mihringin an kai hi hriat ani mai lawa Khawvel mithiam rang ta chuan kumina hian he hrivei mihring zinga hmu chua hanita hi H5N1 virus hi hain siam danglam them mi ti chu zona lian tak han nei hanita hani ti chuan he hri hadar dan hi kan hriat thiam thaina tur chuan US hian state somnga oma District of Columbia and somnga le pakhat ang hania ti chuan H5N1 virus mu chua to na hi state somli le pariat laya ani ti chuan Reuters news agency le NBC news 10 voin chama dar som le hachan vevela update anai dan chuan Colorado state ta poultry worker tea he hri hi ankayani ti mu chua hani ta ka wangin mi puinol puite he hri kai thaina risk niam zo ka anom thaina turin investigation ha chui zuina chu CDC 10 thopui turin CDC team ta chu Colorado hian hanon thleng to ni hanti Colorado state ta hrivei han hmu chua mi pathum te hi a symptom natakin halang chuak lem lawa mild symptoms tin soi hania mase heng hrivei an hmu chua mi pathum te hi anmit asan ruma thok lama harsat na nei thin ten symptom han nei ang respiratory infection symptom han nei bokani hanti Colorado state ta Khawvel boy puitu timaila state epidemiologist ta chuan an pathum hian arvul na hmuna na thok tu vek ania an arvul jinga he hri H5N1 vei hi anumanga chung hrivei artanen chuan hanin kontak wangin an arvul te tang hian hri hi an kai veta nia an hriat thu an puang zar bok ani NBC chuan he hri hi a hlom ti chu achianga Center for Disease Control and Prevention team te investigation an nei na thopuya tranpui tur hian Colorado state an thleng hala H5N1 hri hi ngai tha mai chini lawa mihringa infection haum thai nge ani ti chiang takin mu chua hani taboka rambung thren jim temo rampani pathum vela hrileng thei epidemic kang chuan ngai anina mase he hri hi CDC ta chuan NBC nena hanhril dan chuan hri hi tridarzelin Khawvel bum huapa hrileng
pandemic kanga hachang thayani ti ansoya Massachusetts H5N1 tuna virus hi ain siam danglam chawin hania chutianga Halloween siam danglamani chuan pandemic ka changin mihringa person to person angin in kai chon hi thilol sam tak ani thai bokani ti CDC chuan NBC News nena hian hanril bok ani hrivei hmuchhuak te hi voin tin kan han soina US a chuan niminang kha ani toa Reuters News Agency chuan Colorado official 10 han soidan chuan heng hrivei nia hriat mi pathum te hi preliminary test neina chuan hri hi an kai ngai ni in hriat ania masa he hri hi an kai ngai empty finfiana confirmatory testing nei turin CDC a sample hi thonani ti an puangjarani antibok NBC News chuan CDC hian hanon confirm ani chuan US a kumin March thatranga voin thleng hian herrikai mi pasari hanom na hanidonani anti NBC an report zeldan chuan CDC hian invenna tur lampanga hian thuchua thak thleng hanai nual toa April ni somnile pariat kumsang ni somnile palia tangkhan rana tanga mishingin heshin kai hi arvul na hmuna tangin arvul tu ten han kai hani deuh veka bong nuta song bol na le bong atanga kai case som to jongjong hi kumina vek kania heiwang hian CDC chuan uluk takin hehri zirchian hi hanai non le dona virus hi insiam danglamin mo hain thak danglamani chuan chu harang thayang bera hmuchhuak hi thilpoimo tak ania H5N1 bird flu outbreak lianjok hi hathen lo na turin Center for Disease Control and Prevention chuan invenna kalpuidan tur recommendation rang halo siam toa heta hian ramsa chi rang le savalam chi reng te ranvul chi domesticated animal jongjong tele bong thlengin andam lowemo an khwa sikemo an thini poin nai chil taka mihring te mo ayan kol tu te hanom turani lo anti heibaka hian mipui ten raw milk anti bong nutea nanna rikom thaite ti hlumna hmun khola tanga unfilter thianglim sa ni lo bong nute fear in lo turin mipui te han hriat tir bok ani heibaka hian H5N1 bird flu an vengai ani ti CDC an confirm ta chu an mani nai chil taka mihring dang te homlo tur le an khoi nu te khoi lo turin hriat tirna han ti chuak bok hekri hi COVID-19 ang deuh khan virus in natna thlen hi influenza chi khat ania US nilo Khawvel ramdanga te hekri anga ngai thei tur rin hlauhawm haumani chuan arang thayang bera sample lain RT-PCR test nei turin hriat tirna han ti chuak bok ani engponi sela US Center for Disease Control and Prevention CDC 10 thuchua hansiamang hian virus hi ain siam danglam thaini chuan pandemica Khawvel pum huapa hripuilenganga puan thei hani dona Massachusetts zirchian mekania Khawvel mi puite nunphung chok buaya COVID-19 hrianga alo darvak lo hi hibai sei phot maiteang